umujyi n'inkengero zawo byagurumanye mu gihe cy'ibyumweru hafi bibiri. N'uyu munsi hari ahagishya ariko byagabanyije umuvuduko. Habarurwa miliyari zishobora kugera kuri 500 z'amadolari y'ibyangijwe. Inzu nziza z'abakire batuye Los Angeles zahindutse umuyonga ku buryo icyahoze ari umujyi ubu n'ivu nk'iryo mwitanura. Ndabasuhuje, nitwa Ismail Mwanafunzi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nicyo gihugu kibasirwa n'ibiza kamere kurusha ibindi byose ku isi. Mu mwaka wa 2023 nicyo gihugu kibasiwe n'ibiza kamere kurusha ibindi. Ibi ni nako byagenze mu yindi myaka. Mu 2023 Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakurikiwe n'Ubushinwa mu kwibasirwa n'ibiza byinshi. Ibihugu bibiri byibasiwe n'ibiza bike mu 2023 ni Ubutaliyani na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zihura n'ibiza ku buryo iki gihugu kibaye atari igihugu cy'igihangange gifite uburyo bukomeye cyane bwo kwirinda no kwegura umutwe nyuma y'ikiza runaka, rwose byagorana. Ibiza biba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bibaye ku gihugu gikennye kigomba kuba cyasenyuka burundu. Kubera iki Leta Zunze Ubumwe za Amerika igihugu cy'igihangange gihora mu biza? Ese ni ukubera aho giherereye? Ni imyitwarire n'imibereho y'abagituye? Ni ukubera iki mu by'ukuri? Tubahaye ikaze. Mu gihe cya vuba hari imyaka 3 yaje imbere mu kuba mibiza byahenze Leta Zunze Ubumwe za Amerika kurusha indi. Mu mwaka wa 2017 aho ibiza kamere byangije bifite agaciro ka miliyari 395 na miliyoni 900 z'amadolari. Hari umwaka wa 2005 aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahuye n'ibiza byangije bifite agaciro ka miliyari 268 na miliyoni 500 z'amadolari, ndetse n'umwaka wa 2022 aho ibiza kamere byangije bifite agaciro ka miliyari 183 na miliyoni 600 z'amadolari. Gusa birashoboka ko nta mwaka warushije uyu nguyu turimo wa 2025 kwangiriza Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kubera ko mu cyumweru cya mbere cy'uyu mwaka ku itariki ya 7 y'ukwa mbere ikiza cyibasiye Los Angeles muri California gishobora kuzatwara miliyari 500 z'amadolari, kandi nabwo umwaka ugitangira. Muraza kubibona kuva mu mwaka wa 1980 kugera mu 2024 abashinzwe guhangana no gukumira ibiza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika begeranije ibiza 403 bikomeye byangije ibintu bifite agaciro ka miliyari y'amadolari ku kiza kimwe, ariko ibyangijwe bibarwa bikaba ari umutungo w'abantu ku giti cyabo, apana umutungo rusange. Ibyo biza 403 byatwaye Leta ya Amerika triliyoni 2 na miliyari 915, ubwo ni miliyari 2915. Uratekereza ko hari ikindi gihugu cyapfa kuyabona? Kandi ibi ngibi ntabwo ari ibiza byose, ahubwo hatoranyijwe ibikomeye kurusha ibindi 403 byonyine. Nk'ubu mu 2024 mu kwezi kwa mbere igice cy'amajyaruguru ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na bimwe mu bice byo hagati byarabanje bikubitwa n'inkubi y'umuyaga mu bukonje bukomeye cyane. Ni inkubi y'umuyaga yari ivanze n'urubura. Aho hari mu kwa mbere. Mu kwezi kwa kabiri inkongi y'umuriro yibasiye agace ka South Fork muri New Mexico, ikongora inzu z'abantu, ibinyabiziga n'ibikorwa by'ubucuruzi. Ibi byakurikiwe n'ubushyuhe bukabije cyane bwibasiye igice cy'amajyepfo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na bimwe mu bice by'amajyaruguru n'uburasirazuba. Nta ibyo bitari bihagije, ibi byakurikiwe n'umwuzure wibasiye leta zitandukanye. Inkubi z'umuyaga 6 zibasiye leta zo mu majyepfo no hagati muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zose. Izi zakurikiwe n'izindi nkubi 5 zirimo Beryl, Debbie, Francine, Helene na Milton. Nk'uyu witwa Helene wabaye hagati y'itariki ya 24 n'iya 29 mu kwezi kwa 9 mu mwaka wa 2024. Iyi nkubi yishe abantu 219, isenya ibintu bifite agaciro ka miliyari 79 na miliyoni 600 z'amadolari mu minsi ine yonyine. Milton yo yabaye mu kwezi kwa 10 ihitana abantu 32, isenya ibifite agaciro ka miliyari 34 na miliyoni 600 z'amadolari. Beryl yo ni inkubi y'umuyaga yabaye umunsi umwe ku itariki ya 8 y'ukwezi kwa 7 mu 2024, ariko yatwaye ibifite agaciro ka miliyari 7 na miliyoni 200 z'amadolari. Ingero nk'izi umuntu yazivuga bukira.
bugacya. Ibyangirika kubera ibiza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika biramutse bibaye ku kindi gihugu, ubanza hari kitakubura umutwe. Kubera iki Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Ku bantu benshi b'impuguke mu by'ubumenyi bw'isi, aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziherereye niyo mpamvu y'ingenzi ituma iki gihugu gikunda kwibasirwa n'ibiza kamere bikomeye kandi byinshi kurusha ahandi hantu ariho hose ku isi. Ni igihugu kiri hagati y'inyanja ebyiri, Pacifique na Atlantique. Ni igihugu gikora ku kigobe cya Mexique. Aya ni amazi y'inyanja asatira ubutaka bwumutse. Ni igihugu kandi kirimo imwe mu misozi miremire ikoze ibitare binini cyane kandi birebire cyane mu birebana n'ubutumburuke. Ni igihugu nanone gifite peninsule. Iki ngiki kiba ari ikirwa gifite aho gihuriye n'ubutaka ku gice kimwe. Ni nk'umwigimbakirwa munini cyane. Ni ahantu haba hazengurutswe n'amazi y'inyanja cyangwa se ikiyaga ku mpande zose usibye uruhande rumwe. Leta ya Floride ni uko imeze, ni peninsule. Ibi bintu byose guhurira ku gihugu kimwe bituma ikintu cyose gishoboka cyangwa se igishobora kubaho cyose giturutse ku kirere gishobora kuba muri iki gihugu cyangwa se agace gafite ibi byose. Ibintu byose bya ngombwa cyangwa se ibintu byose bikenewe kugira ngo igihugu kibasirwe n'ibiza, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirabyujuje. Ubwo ntabwo tuvuze ubutayu. Ni igihugu gifite ubutayu bwitwa Great Basin Desert bupima kilometero kare hafi 500. Ibi byose iyo byihuje bigahurira ku gihugu kimwe bituma nta kiza kibaho kitakwibasira Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi ku rwego rukomeye. Inkongi z'umuriro ziterwa n'ubushyuhe bukabije, inkubi z'umuyaga zituruka ku nyanja iki gihugu gikoraho, imvura nyinshi iteza umwuzure, imitingito. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibasirwa n'ibiza bingana uku kubera aho ziherereye. Nta gushidikanya kuri iyi ngingo. Nk'umujyi wa New York ni ikirwa kizengurutswe n'inyanja ya Atlantique. Inshuro nyinshi uyu mujyi ujegezwa n'ibiza birimo inkubi z'umuyaga, umuhengeri n'ibindi. Amazi y'inyanja azamuka buri mwaka ku buryo hari impungenge ko mu myaka 30 igiye kuza Manhattan, aka ni agace ko muri New York, gashobora kuzarengerwa. Ibi byatumye ubuyobozi bw'umujyi wa New York buteganya ingingo y'imari ya miliyari 20 z'amadolari yo kuvugurura imiterere y'ibikorwa remezo muri uyu mujyi. Uyu mujyi urimo uranubaka urukuta rwo gukumira ingaruka z'umwuzure. Impuguke zibara ko amazi y'inyanja azazamukaho santimetero ziri hagati ya 20 na 75 hagati y'uyu munsi n'umwaka wa 2050. Ibi bizahita bituma uyu mujyi urengerwa. By'umwihariko Manhattan iri mu bibazo bikomeye cyane kubera kwizengurutswe n'inyanja ya Atlantique, East River n'uruzi rwa Hudson. Mu bice bimwe by'uyu mujyi ku nkombe z'amazi harimo harubakwa urukuta rurerure cyane kugira ngo aya mazi nazamuka ntazarengerwe urukuta ngo ajye kumara abantu. Kubera ko ari abakire, Abanyamerika bafite ubushobozi bwo gukora ibi byose mu kwirinda, ariko n'ubundi ntabwo bibuza ibiza guhitana Abanyamerika benshi. Ibice bimwe bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika byibasirwa n'ibiza byinshi ku buryo hari Abanyamerika bimuka bakava muri leta imwe bakajya gutura mu yindi kubera ko iyo babagamo yibasirwa n'ibiza byinshi. Hari abantu bafashe icyemezo cyo kuva muri Leta ya California by'umwihariko mu gice cy'amajyepfo y'iyi leta bajya kwiturira ahandi hantu kubera ko iyi leta ikunze kwibasirwa n'inkongi z'umuriro. Hari leta zikunda kwibasirwa kurusha izindi ahanini bitewe n'aho ziherereye, nka New Jersey iherereye ku nkombe y'inyanja ya Atlantique mu burasirazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi ni leta ituwe n'abaturage benshi kandi bacucitse, bivuze ko bari mu byago byinshi by'imyuzure. Mu mezi amwe n'amwe y'umwaka amazi y'inyanja arashyuha cyane. Ibigira uruhare rukomeye cyane mu gukurura inkubi z'imiyaga nazo ziza zikamara abantu muri iyi leta. Nk'umuyaga wiswe Sandy nicyo kiza gikomeye kuruta ibindi byose kibasiye leta ya New Jersey. Mu 2012 uyu muyaga wishe abantu 43 wangiza ibifite agaciro ka miliyari 83 z'amadolari. Mu 2021 iyi leta yibasiwe n'undi muyaga bise Ida. Uyu wo wangije ibifite agaciro ka miliyari 80 na miliyoni 200 z'amadolari. Kandi ubwo mu 2011 bari bibasiwe n'undi muyaga wiswe Irene. Uyu nguyu wangije ibifite agaciro ka miliyari 17 z'amadolari. Mu 2004 bari bakubiswe hasi n'undi muyaga wiswe Ivan wangije ibifite agaciro ka miliyari 32 z'amadolari. Mu 2022 honyine iyi leta yakubiswe n'ibiza 47. Imyuzure n'imiyaga nibyo bikunda kwibasira New Jersey. Buri leta mu ziyunze za Amerika yibasirwa n'ikiza runaka mu buryo busa n'ubuhoraho bitewe n'aho iyo leta iherereye. Nk'ubu leta ya California iri mu mujyi wa Los Angeles umaze iminsi ugurumana
imwe muri leta zikunze kwibasirwa n'inkongi ziturutse ku mpamvu kamere cyangwa se ihindagurika ry'ikirere. Kuva mu mwaka wa 2018 muri iyi leta ya California hamaze kuba inkongi z'umuriro 4,976. Amakuru avuga kuri California yakunze kwigarurirwa n'ay'inkongi kuva icyo gihe. Iyi leta irashyuha cyane, yarumagaye kandi ibamo umuyaga mwinshi. Birasa naho ikintu cyose kiri muri iyi leta gishobora gukurura inkongi. Gusa hari ikintu kimwe kirusha ibindi byose gukurura inkongi muri California: abantu. Bibarwa ko abantu aribo batangije 84% by'inkongi zose zibasiye iyi leta. Ni abantu batwika babishaka cyangwa se kubw'impanuka. Igihangayikisha cyane muri iyi leta ni uko habaye inkongi ibikorwa by'abantu nk'inzu n'indi mitungo biribasirwa. Muri iyi myaka umubare munini w'abaturage bo muri California bagiye bava mu bice by'imijyi bakajya gutura ahantu hari ibyago byo kwibasirwa n'inkongi. Uko byagenda kose mwarabyumvise ko guhera ku itariki ya 7 y'ukwezi kwa mbere muri mwaka wa 2025 mu duce dutandukanye muri Los Angeles n'ubundi muri California twibasiwe n'inkongi y'umuriro iri ku rwego rutari rwarigeze kubaho. N'uyu munsi hari ahagishya, hari abantu batakaje ibyabo burundu ku buryo barimo gusaba ubufasha. Kuva mu byumweru hafi 3 bishize, igice cy'uburengerazuba bw'amajyepfo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri California, by'umwihariko mu mujyi wa Los Angeles, wari umeze nk'uri mu itanura ry'umuriro kubera inkongi z'umuriro zibasiye umujyi. Amashyamba, inzu z'abantu n'ibindi bikorwa remezo byagurumanaga nk'amashara. Iyi nkongi y'umuriro yigabanyijemo amashami 6 zihinduka inkongi z'umuriro 6 zibasiye ahantu hamwe. Los Angeles muri California ni inkongi yatwitse zimwe muri quartier za mbere nziza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, quartier zihenze zituyemo abakire bamwe baba bafite inzu z'akataraboneka zibarirwa mu gaciro ka miliyoni nyinshi z'amadolari. Zimwe muri quartier nziza kandi zihenze muri California nizo zahiye. N'ubu quartier nka Pacific Palisades ya Los Angeles yahiye ku kigero kiri hejuru ya 75%, ni naho inkongi yahereye. Quartier nka Malibu, Brentwood, Beverly Hills, izi quartier cyangwa se utu duce dutuyemo ibyamamare ku buryo ari uduce duhenze kuduturamo. Nibura inzu zaho imwe bifite agaciro kari hagati ya miliyoni 1 y'amadolari na miliyoni 70. Gusa ibi byose byabaye umuyonga mu maso ya za miliyoni z'abantu bakurikiranaga umutungo wabo urimo uhinduka ivu nta kintu babikoraho. Abantu barenga 120,000 bategetswe guhunga basiga umutungo wabo bajya hirengeye bareba ibyabo birimo bihinduka ivu. Inzu zirenga 13,000 zarangiritse cyangwa se zirasenywa burundu. Mu gihe abantu 25 bitabye Imana, abandi benshi baburirwa irengero. Agaciro k'ibyari bimaze kwangirika muri iki cyumweru kari miliyari 150 z'amadolari y'Amerika. Ibi ni ibyamaze kubarurwa. Habarwa ko ibarura ry'ibyangiritse nirirangira agaciro k'ibyangiritse gashobora kuzagera kuri miliyari 500 z'amadolari. Nta kiza cyari cyarigeze gikubita hasi Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri uru rwego. Iki nicyo kiguzi kiri hejuru cy'ibyangijwe n'ibiza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abantu benshi ikibazo batasibye kwibaza mu buryo byagenze kugira ngo umuriro ungana uku utwike zimwe muri quartier cyangwa se tumwe mu duce twiza kurusha utundi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umujyi wa kabiri utuwe cyane nka Los Angeles utuwe na miliyoni 3,800,000 z'abantu, igice kimwe cyawo kigashya kigakongoka. Byagenze bite ngo Leta ya California ifite ubukungu bwa 6 bunini ku isi inanirwe guhangana n'ikibazo cy'inkongi y'umuriro n'ubundi iyi leta isanzwe yibasirwa n'inkongi z'umuriro buri mwaka? Ubundi izi nkongi zakomotse he mu gihe cy'itumba aho kuba mu gihe cy'impeshyi nk'uko byari bimenyerewe? Uyu muriro watewe n'iki? Ninde ugomba kubazwa iby'iki gihombo cy'izi nkongi? Ibyago by'uko ibiza nk'ibi ngibi by'inkongi byagera henshi ku isi no mu bihugu bya Afurika birangana iki? Iyi si igihe cyose ibishakiye iraduhinduka, ibyo twese turabizi. Ijya yitora ikaruka umuriro, yabishaka ikitigisa ibyo twayubatseho byose bikarindimuka. Iyi nabishatse iteza umuyaga n'ubushyuhe bukomeye bigateza inkongi zikomeye zimara abantu n'ibyabo. Babyita feu de forêt. Mu Kinyarwanda wagenekereza ukabyita umuriro w'ishyamba. Hari ubwo impeshyi ikomera cyane bigateza ibyo twita amapfa, ibyatsi n'ibiti bikuma cyane. Iki gihe yantu humagaye kuri uru rwego biba byoroshye ko agashashi gato cyane kaba gashobora gukongeza aho hantu umuriro ugaca ibintu ku rwego kuwuzimya bigorana.
uwo muriro ushobora gutangizwa n'akantu gato nk'umuntu unyoye itabi akajugunya umwambi hasi ucyaka, cyangwa se ugatangizwa n'impamvu kamere nk'inkuba ishobora gukubita umurabyo wonyine ugafata kuri bya byatsi byumye, umuriro ugatangira ubwo. Ibi nibyo byabaye kuri California. Ni umuriro watangiye ku wa kabiri ku itariki ya 7 y'ukwezi kwa mbere, uhera ahitwa Silmar mu majyaruguru ya San Fernando. Bitekerezwa ko watangiye ari umuriro muke wafashe ibyatsi byumye, ariko ukagenda ukwirakwizwa n'umuyaga mwinshi uri muri ako gace ugera hafi y'aho abantu batuye, bituma wangiza ibifite agaciro karenga miliyari 150 z'amadolari zishobora kuzagera kuri 500. Ku bantu bafite amakuru kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, California barayizi, ni leta isobanuye ubukire. Iyi leta ubwayo yihariye umusaruro mbumbe wa trillion 3 na miliyari 900 z'amadolari ya Amerika. Ubwo ni miliyari 3,900 z'amadolari. Uyu musaruro ni 14% by'umusaruro mbumbe wose wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyo California iza kuba igihugu ukwacyo, yari kuba ari igihugu cya 5 gikize cyane kurusha ibindi ku isi. Yari kuza inyuma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubushinwa, Ubudage n'Ubuyapani. California nka leta ituwe n'abaturage miliyoni 38, ikize kurusha ibihugu nk'Ubuhindi, Ubwongereza n'Ubufaransa. Mu bigo 500 bikize kurusha ibindi ku isi, 57 kuri byo nibyo muri California. Mu gice cy'amajyaruguru y'iyi leta hari uduce nka Silicon Valley, uwabo ibigo by'ikoranabuhanga hafi ya byose bikomeye ku isi. Mu gice cy'amajyepfo ho hari umujyi wa Los Angeles. Iki ni igicumbi cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu birebana n'umuco, by'umwihariko gutunganya za filime. Iyo ahantu hari ibikorwa byinjiza amafaranga menshi, abahatuye nabo baba bakire. Muri California hari abakire 197 bafite umutungo urenga miliyari y'amadolari umwe. Nta yindi leta muri Amerika ituwe n'abanyamafaranga benshi kuri uru rwego. Kugeza aha ushobora kumva ubuhangange bwa California nka hamwe mu hantu ku isi hateye imbere cyane. Ibi ariko bishobora gutuma wibaza uburyo ahantu hakize gutya hananiwe guhangana n'inkongi y'umuriro tumaze iminsi twumva mu makuru yashyize iyi leta mu itanura, cyane cyane muri bya bice by'amajyepfo twavugaga bya Los Angeles. Icyarushijeho gutangaza abantu ni uko ibiza by'inkongi ari ikintu gisanzwe kuri California. Kumva inkongi y'umuriro muri iyi leta ni nko kumva imvura mu bice byegereye amashyamba menshi. Ni ibintu abaturage baho bamenyereye, ndetse nicyo kiza cya mbere kibahangayikisha kurusha ibindi. Mu kanya twabivugagaho. Nk'ubu mu 2024 honyine inkongi z'umuriro zibarirwa mu 824 zibasiye leta ya California, zitwika ubutaka bugera kuri hegitari 424. Ubu ni ubutaka bugera hafi kuri 20% by'ubutaka bwose bw'u Rwanda. Gusa ni buto cyane ubugereranyije n'ubutaka bwa California muri rusange, bungana na kilometero kari 423 na 970. Ni hegitari miliyoni 42 n'ibihumbi 397. Ku bihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ikibazo cyo kuzimya inkongi z'umuriro kiba gikomeye cyane kandi bagishyiramo imbaraga cyane. Birumvikana bamenyere ko igihugu cyabo gikunze gushya. Hari urwego rushinzwe kuzimya inkongi z'umuriro rwihariye, nk'uko hari urwego rwa gisirikare cyangwa se igipolisi. Kubera uburyo ikibazo cy'inkongi y'umuriro gikomeye cyane muri California, ubuyobozi bw'iyi leta bwashyizeho uburyo buhamye bwo guhangana n'izi nkongi. Muri iyi leta uru rwego rushinzwe kuzimya inkongi z'umuriro ruhabwa ingengo y'imari, rukagira n'imikorere yihariye. Birumvikana abashinzwe kuzimya umuriro cyangwa se aba firefighters nk'uko babita bakenera byinshi birimo ibikoresho nka bya bikamyo bya rutura bifite sitane zitwara ibihumbi by'amaritiro y'amazi. Bakenera za kajugujugu zigenda hejuru ya harimo gushya zimisha za hegitoritiro z'amazi. Bakenera za drone zishobora kugenda hejuru y'amashyamba arimo gushya zohereza ibishobora kuzimya. Bakenera imyambaro yabugenewe bambara bakajya mu birimi by'umuriro n'ibindi. California niyo leta ya mbere muzihora ziteguye guhangana n'inkongi y'umuriro. Ifite imodoka nyinshi zizwi nka kizimyamoto zifashishwa mu kuzimya umuriro, ikagira indege zagenewe uwo murimo ndetse n'abakozi babarirwa mu bihumbi 10 bakora ku kazi. Gusa ibi byose ntabwo byari bihagije muri iki cyumweru kugira ngo bikumire inkongi z'umuriro 6 zaciye ibintu mu gace ka Los Angeles. Iyi Los Angeles ni ibyo bita county. County muri Amerika wayigereranya n'akarere hano mu Rwanda. Los Angeles County ituwe na miliyoni 10 z'abaturage, mu gihe umujyi wose wa Los Angeles uri muri Los Angeles County utuwe na miliyoni 3,800. Ni umujyi wa kabiri utuwe cyane muri Amerika.
Ibi bice biri mu majyepfo ya leta ya California, aho abakozi barenga 14,000 aribo bakoraga amanywa nijoro mu kuzimya umuriro, bakifashisha imodoka za kizimyamoto zirenga 1,400 n'indege zizimya umuriro zirenga 85. Ariko ibi byose bisa n'ibitaratanze umusaruro wifuzwaga, kubera ko nubwo babashije kuzimya umuriro, ariko byinshi byaratikiye. Kuva mu 1915 California ikoresha imfungwa mu bikorwa byo kuzimya umuriro, ndetse no kuri iyi nshuro bakoresheje abagororwa bagera ku 1,000. Bahembwaga amadolari y'Amerika 18 ku isaha imwe. Abanyamerika bakize ntabwo bakoreshaga inzego za leta mu guhangana n'uyu muriro, ahubwo bakoreshaga inzego zigenga zishinzwe kuzimya umuriro. Ibigo byigenga byafashije cyane mu kuzimya umuriro. Byari bifite ikiraka gishyushye. Umukozi umwe yashoboraga kubarirwa umushahara w'3,000 by'amadolari buri munsi, bitewe no gukomera kw'aka kazi n'ibyago bikarimo. Uyu muriro watumye benshi bishyura aka kayabo watangiye ute? Hari kuwa kabiri ku itariki ya 7 y'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 2025 ku isaha 4:30 z'igitondo, umwotsi watangiye kuzamuka mu misozi ikikije quartier ya Pacific Palisades iri Los Angeles. Icyo gihe inzego zishinzwe iby'ikirere zari zatangaje ko hari ikibazo cy'umuyaga wiswe Santa Ana wari ku muvuduko udasanzwe. Bavuga ko ari umuyaga ugiye kwibasira umujyi wa Los Angeles ugakomeza ugana mu nyanja. Bavuga ko uyu muyaga uzaba urimo guhuha uturuka mu butayu bwa Mojave buri nyuma ya Los Angeles. Muri make, igitandukanya umujyi wa Los Angeles n'ubutayu bwa Mojave ni imisozi iri hagati y'impande zombi. Iyi misozi yagize uruhare rukomeye cyane muri iyi nkongi, turaza kubivugaho mu kanya. Gusa uwo muyaga watumye umuriro ukwirakwira ku muvuduko munini cyane, ku buryo nyuma y'amasaha 2 utangiye wari umaze kuba mwinshi cyane. Abaturage ba mbere batangira guhunga. Byageze saa 10 z'umugoroba, abaturiye ako gace basabwe guhunga mu buryo bwihuse, kubera ko byari byagaragaye ko uyu muriro udashobora kuzima mu ijoro rimwe. Ahagana saa 4 z'ijoro, inkubi y'umuyaga yatumye wa muriro utangira gutwika inzu z'abaturage, bucya izigera ku 1,000 zabaye umuyonga. Kuwa gatatu, inzego zishinzwe kuzimya umuriro zabyutse zifite akazi kenshi. Gusa ubwinshi bw'umuyaga n'ubuke bw'abakozi byatumye nta kinini bakora. Mu ijoro ryo kuwa gatatu, uyu muyaga wari urimo kugenda ku muvuduko wa kilometero 150 ku isaha, ku buryo indege zifashishwaga mu kuwuzimya zitashoboraga kuguruka mu kirere kirimo umuyaga ufite uwo muvuduko. Iki gihe byari ingenzi cyane, kubera ko ari bw'umuriro wakwirakwiye mu bice byinshi, kandi inzego zishinzwe kuwuzimya ntabwo zari mu kazi. Uburyo umuriro ukwirakwira biterwa na wa muyaga twavugaga mu kanya wari ufite umuvuduko udasanzwe. Uyu muyaga wafataga igice cy'umuriro cyangwa se ikirimi cy'umuriro ukakigurutsa ku muvuduko ukabije cyane, ukagikubita ku kindi kintu nk'igiti cyangwa se ikindi kintu gishobora gufatwa n'umuriro. Ubwo aho hantu naho hakaba hatangiye kugurumana. Muri make, ni nkaho uyu muyaga wafataga igishashi cy'umuriro ukakigurutsa ukacyomeka ahantu hatashyaga, naho hakaba harafashwe. Igishashi cy'umuriro kinini, wenda nk'igishami cy'igiti cyangwa se ikindi kintu kirimo gushya, cyaterwaga n'umuyaga ufite umuvuduko n'imbaraga zidasanzwe, bikomekwa ahantu hatashyaga. Uretse umuvuduko w'uyu muyaga, ikindi cyatumaga uyu muriro urushaho gukaza umurego ni uko uyu muyaga ubwawo wabaga ushyushye. Mwibuke, ni umuyaga waturukaga mu butayu bwa Mojave. Gusa mbere y'uko ugera muri Los Angeles, wabanje kuzamuka ya misozi itandukanye mu butayu n'uyu mujyi. Iyo misozi iri ku butumburuke bugera kuri kilometero 3 z'uburebure. Iyo umuyaga wa Santa Ana wageraga kuri ya misozi, wazamukaga ujya hejuru, noneho ukaza kumanuka ugana ku mujyi wa Los Angeles, ari nako ukomeza mu nyanja. Bitewe n'uko ubuva hejuru, uyu muyaga umanukana umuvuduko mwinshi, bigatuma ushyuha, ukaba ibyo bita dry wind. Wavuga ko wumutse, utarimo ubuhehere na buke. Uyu ntabwo ari umuyaga umuhuha ugakonja, ahubwo ni umuyaga ubushyushye. Ubu bushyuhe nabwo bwongera ibyago by'inkongi, kubera ko bufasha mu kurema umuriro mu buryo bworoshye. Ku rundi ruhande, ntabwo umuyaga ari wo wonyine wateraga iki kibazo, kubera ko hari n'ikibazo cy'ubushyuhe buri muri California muri rusange. Ubusanzwe hagati y'ukwezi kwa 11 n'ukwa 2 muri California haba hari ibihe by'ubukonje. Mu mwaka wa 2023 niko byagenze, ndetse icyo gihe haguye imvura nyinshi bituma ubutaka bwera cyane, ibyatsi biramera biba byinshi, ibiti biratoha. Gusa mu mwaka ushize California ntabwo yagize imvura nk'iyari isanzwe igwa mu bihe by'ubukonje cyangwa se iby'itumba.
mwibuke ubu butaka bwari buherutse kwakira imvura nyinshi yasize irumbukije amashyamba n'ibyatsi hirya no hino. Kubura imvura muri iri tumba byatumye bya byatsi byari bitoshye byuma cyane, byatumye bya byatsi n'ibindi bimera byari byararumbutse mu itumba rishize byuma cyane, ku buryo n'agashashi gato cyane k'umuriro kahitaga kabikongeza kandi byinshi cyane. Bityo rero umuriro ukaka vuba kandi ugakwira vuba cyane kubera umuyaga. Muri make abasesenguzi bemeza ko kugira ngo uyu muriro uri kuri uru rwego ushoboke, byasabye ko ibintu byose bibera icyarimwe, ibikenewe byose mu inkongi ishobore kuba. Icya mbere byasabye wa muyaga ushyushye kandi wihuta, bisaba ubutaka bushyushye kandi buriho ibintu bishobora gukwirakwiza umuriro, bisaba ko imvura itagwa mu gihe yakabaye igwa. Buri kimwe cyarabaye, icyari gikenewe kugira ngo iyi nkongi ibe cyarabaye. Iyo haza kuburamo kimwe byarashoboraga ko iyi nkongi itari kuba. Uyu munsi uyu muyaga watangiye kugabanya umuvuduko, ari nabwo iyi nkongi yatangiye kugabanuka. Nibwo abashinzwe kuzimya batangiye kuzimya ahantu hamwe na hamwe. Gusa hari impungenge ko uyu muyaga ushobora kuzagaruka mu cyumweru gitaha. Mu gihe inkongi yabaga, ubuyobozi bwa leta ya California bwari bufite akazi gakomeye cyane ko kurwana n'ibihuha byakwirakwijwe n'abantu batandukanye ku cyaba cyaratesha inkongi. Bamwe bakavuga ko ubuyobozi bw'umujyi wa Los Angeles ngo bwagabanyije miliyoni 17 ku ngengo y'imari yari igenewe kuzimya inkongi y'umuriro. Usibye kuba iyi nkongi yarageze kuri uru rwego, leta ya California ikiza kiyibasira kurusha ibindi byose ni inkongi z'umuriro. Mu gihe ubushyuhe bukomeje kwiyongera ku isi, byitezwe ko inkongi z'umuriro nk'izi ngizi zizarushaho kwiyongera. Umwaka wa 2024 niwo mwaka washyushye cyane mu mateka y'isi kuva ibipimo by'ubushyuhe byatangira gufatwa. Uyu ni nawo mwaka isi yarengeje igipimo cya dogere Celsius 1.5 ku mpuzandengo y'ubushyuhe isi yari iriho mbere y'itangira ry'inganda. Ibi bivuze ko isi yananiwe kubahiriza intego yihaye mu 2015 ubwo ibihugu by'isi byiyemezaga kugabanya ingano y'ibyuka byoherezwa mu kirere kugira ngo ubushyuhe bw'isi ntibuzigere burenga dogere Celsius 1.5. Ku rundi ruhande, umwaka wa 2024 niwo mwaka wa mbere ku isi woherejwemo imyuka myinshi yangiza ikirere kurusha indi myaka yose kuva ibi bipimo byatangira gufatwa. Mu yandi magambo, nubwo ingamba zo kwirinda ari nziza ndetse zashyizweho mu buryo bwinshi, ariko birasa naho zitarimo gushyirwa mu bikorwa mu buryo bwifuzwa. Bityo ibi byose ni ikindi kimenyetso cy'uko isi izakomeza gushyuha mu myaka iri imbere. Birashoboka cyane ko inkongi nk'iyi ngiyi ishobora kuzibasira n'ibindi bice by'isi. Nshuti bakunze mudasiba kudukurikira. Ikiganiro ruzi ko cya none natugisoreje. Nitwa Ismail Mwanafunzi. Ndabashimiye.